Акчасы канча экен бунун? 430 миң экен. 99-жылдык экен туган. 2 объем экен. Обложкадагы азыркы аккорд. Мен телефон номерларын айтам: 0555 12 16 16. Ушуга номерларга байланышасыздар. Honda Accord Япошка. Базарда арасаңыздар адамдар да көп тугандар. Бүгүн Япошка тарапта негизи адам көп болуп атат. Сатылды бака? Жок, сурап атабыз. Болду, айдап көрүп атасың, Жакшы. Toyota Camry 55. Мына ушундай. Мына жерде Honda Civic 2008 1.3 объем гибрид экен. Канча экен акчасы? 650, 0555 001 527 деген номерлер ачыласыздар. Мына ушул гибридти да көрүңүздөр, экономичныйраак. Расход аз. Расход канча болот шаар ичинде? 6. 5, дальний саш. Так, 1000. Honda Fit 2004 1.3. Басы канча болду? 500 планшада 76 мен 77 39. Fit kimden eкен Fit? 550, 550 миң сом. Так. 2004 экен тугандар. CR-V. Honda CR-V. CR-V боюнча кагазга маалымат жок экен, сурабайсыз тугандар. Анан 50 үйгөн Камриханы көрсөтөйүн сиздерге. Мына да Accord турат. Газ бензин экен 2348. Sizden mi? İş çok gene Accord'unda. Fit kanca gelin Fit? Akçası kanca akçası? 550 kem var ha. Tak, 56 milyon 04. 20.00. Şu numaralara çalarızdır 2002. 550 миң кеми бар дейді. Телефон номерларын көрдіңіздер. Байланыс жүрістер. Так, мына 50 үйгөн Camry'ni көрбейсіздер өкір. Бұның басы $12.000, 2005 европейс, 2.4 объем. Салондар таза кожаный салон. Так, пробегіне келсек, қанша екен бұл пробеги? 282 миң пробег. Салондар бар жоқ жайында. Машина жаш. Қолдан шығарбаңыздар шында. Анамал жерде 2005 Honda Fit. Мына шындай рестайлинг стопторды, прозрачный. Бұның басы қанша болды екен? Сіздерден нәсіп бақсақ? Lan bilmediniz mi? Bu sizden. 750. 2005 15 numaralarda gördünüzdür. 000082. Çalasıdır. Çok. Bu 2003 15 507 000082 tuğanlar. Kimden ne gene? Sizden mi ne oldu? Tak. 620 mı? 620 mı?
Görünüyor ekan çok. 2003 1.5 ekan bu дағы родной краска 0553 52 27 27. Bunun iyisi жоқ екен туғандар. Таға түсінесіздер. Buna fitqancha gana. Mokr asfalt 2002 1.5 ekan. 550 ming 74 men 07 90 07. 2002 1.5 ekan. Tak. Honda Fit 2003 2002 1.3 ekan tonlar. Bağısı qancha oldu ekan? Sizden bilmeysizmi? 520 ha? 520 ming so'm ekan. Daha bir Honda Fit 2002 1.3 550 ming so'm ekan bu. Mana shunday diskalarda qazan. Sari. Telefon nomorlari 706 84 89 88 tuğanlar. Qayerda жүрген aka bu Fit? Жалаба. Salonları. Mana shunday. Mashina yaxshi deydi. Katalizator qanday aka katalizatori? Katalizator bormi? Bor ha? Monitorlari, ko'radingizlar, zinqidan solib qo'yib tur. Probeg qancha жүрген aka? Probeg 270 ha? Родной ha? Yaxshi.